episode. Biyag ti tao. Gino, pumanaw kamin iti dayto abalay. Ha? Apay mat? Jakon ka ba ilan abayadan ti abang mi? Kat papapanawan na kamin ti landlady. Kat, sa dino nga ro ti pagnaadan nyo iti anak mo. Jak nga rod ang mo, Gino. Nuawan pa panan nyo, mabalin nyo tagna di balay. Nalawat ti balay mi. Ang mga noad ti maibaga ti inam, Gino. Siyak ti makamwa makisarita iti ina, kurason. Okay. Sikat ti makaam mo, Gino. I-text nak lang nga rod no kano. Tao may kayo sukunan. Nang, iso ni kurason. Nobiyak, agnagdan iti anak na diti balay. Tapno sandan nga gabang. Agpampanunot ka ti anak ko. Anya ka din dayto nga aramidom. Kastoy lang ang mo kapamuspusan, nanang. Tapno sana marigatan tinubyak. Iti silid ko ti pagturugan da. Di kay madanagan. Nada kwartak. Ituloy ko nga iparenovate ti balay. Ay, jakam muken ka, Jenalyn. Gino, nanang. Anya kayo matan. Ginalin kayla, Ginalin ganyak mat. Kat may mayat nga rod ti Gino anagan ko. Ay, di mo baliwan tinagan mo. Ta Jenalyn ti husto anagan mo. Ganday ta talaga tinakairwamak nga awag ko kan ka. Ni nanang mat. Una yan day tingar aramido manak ko. Awan ron ba nga pagdanagan nyo. Amo ni Corazon tagluto. Aglaba ka nagdalos. Saan ka di, Corazon? Wala na. Di kay madanagan. Takabayatan ti kaadami iti anak ko dito'y balayo. Tumulong ak iti trabaho. Oh, nangagyo nanang. Mayat kit di ah. Tapno da kadwa tayo dito'y balay. Jak maawatan no apay akasta ka anak ko. Nakirelasyon ka iti padam a babae. Kalpasan na, inyawid mo pa'y dito'y balay. Kat single mampay gayam day chay. Basta yayatek ni Corazon nanang. Pag nga asim di mo ibabain ti pamilya tayo. No si bibiyag day ditatang mo, sigurado di na magustuhan ti kastangar aramidaw. Siyak tagtrabaho nanang. Siyak ti makamoy ti kanan mi. Kasta ti biyag akayat mo? Uray na idumduma kiti matang nagiti tataw. Okay lang? Tamok mo ta naragsak ti biyag ko nanang. Laglagi pa, anak ko. Saan nga agnanayon day taragsak? Uray pupuutam. Panagrup-ro papay laeng day jay ako rason. Kat madlaw asaan ama pagtalkan. Ay, no apay ngamin asaan ani David tinakirelasyon Pakpakawan mo ta? Di urewawan. Pagan nanok kumamot ni David ngay. Anda ka di pa'y gatas ni ikang anak mo, Corazon. Naibos nga rudan, Gino. Ikan kalangan iti kwarta tas ikati makamo gumatangan niya. Sigurado ka di? Wan, anak mo ti pang ibilbilang kiti anak mo. Iso napatagan kanyak ni ikang. Agyaman ako na'y kadagiti tulong mo kada kami nga aginan, Gino. Awan rong ba nga pagyamanam. Ay, wan gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y? Ninanang ngay. Aday ti salad na. Agbasbasan sa manen. Sige, mangan tayo nga rodan. At daginatang ko na imasama sida. Mangan tayo nanang. Umuna kayon amangan sa anak pa'y amabisin. Agigidan tayo amanganan na. Sa anak akomportable no kasangsangok dahi ta ako rason. Ninanang mo't makabulan dan dito yung saan kayo pala komportable. Laglagi pam, Jenalyn. Sa anak nga manugot nga agnaed dagita nga agina dito'y balay. Si kalaeng mo't timang ipilpilit iti dayta. No papanawan nyo ida, pumanawak mo't nga roda na nanang. Ay, jak mo no anya timpakpakan dayta babae kan ka. Nanang, ay ayatan mi ditunggal maysa. Ipalagip ko manan Babae ka, Jenalyn. Babae ka, anak ko. Kasano nga rod ang maipayan nak iti apo ko no kastalaeng. Ti kayat ko, lalaki ti pakiasawaam. At damot ni ikang nanang. Kasla po ko yun dayjay. Apay, anak mo dayjay? Saan mo't Anak ni Corazon iti kinabalasang na dayjay.
Ay na, idandanagan ka anak ko. Ang mga numasakitan kan tulaang. Saan, nanang? Una yan na ya. Ipasiguradok dayta kada kayo. Kumusta kan, Anthony? Busy lata. Nagaduwa pa ka kumikumak nito'y. Sikanay. Okay lang. At ada pumimpintas ka. Bola. Kitwan mo, kailiw ka nga rin. Kano ngagpasentro ka manan? Jack pa'y masigurado no kaano. Awan mo't pagpletek. O di pauitan kay di kwarta, tatlo na pagplitem. Day off ko itong Sabado. No, okay lang kan ka. Agkita ta ko iti sigo na pagkikitaan ta. O sige, kayat ko, Anthony. Nay, apay, si kamutan ti mga awir iti anak dadya ako rasom. Adda ngamin napatag nga si kaswan na ita, nanang. Adda si kaswan na, wanaw adda kasinarak na. Adda si kaswan na, nanang. Ol budan na kalaang dadya a babae anak ko. Marikrik nak dayta. Apay matakas na ti bagbagayo. Ay sus, Di kay ngamin nagpanunot iti negatibo ah. tapno ibagakan ka anak ko. Tunggal awan ka dito ibalay. At dalalaki akasarsarita na iti cellphone. Ay, si kalaang ti kaasi no ituloy mo pa ilaang ti makirelasyon kan kwa na nga oray lukluk ko na ka. Sana maramid ni Corazon ti kasta kanyak, nanang. Ipatpatag mi unay ti tunggal maysa. Di na pa'y maaramid ti makisinakan ka ah. Gaputaan mo na nga adapay ti pakairanudan na. Uston man, nanang. Pangasiyo. Di yu kumamat padaksan ni Corazon na. Mala, adakan ka no patyan na kung no saan. Tinapatag kat imbagak no anya tinakita. Kas inam, jak kayat amasaktan ka iti udi na anak ko. Agyamanak itim pasangom amakan, Anthony. Nag-enjoy ka ka di matlaang iti date ta. Wala. No, kaya't mo sumurot ka langan kanyak. Sa dino. Pwede dagos ko. Tapno, ada katwa ka ti boarding house ko. Ang mga numaamon ti asawam. Saan ka di? Ngay magakin ka, nabayagan na nagsina kami iti asawak. Iso tinangisina kanyak. Adamit ng sabali a pamilya na ita. Sigurado ka kadi? Wen, kan awan pagdanagam. Ta siyak matlang ti makamoy ti kwarta agastusan ta. O sige nga rod, Anthony. Kaano nga rod, nga umakar ka. I-text kanto no kaano. Nanang, napanan ka din ni Corazon. Awan matan iti silid mi. Kan awan dagiti kawas na ijay. Anya, kat ti anak na ngay. Nabati, nanang. Agsangsang iti silid mi itay. Ngam nakaturugan. Ay, daytan ti bagbagakan ka anak ko. Si murot lakit din iti lalaki akanayon aka video call na. Sana put no dayta, nanang. Aklo na mo, anak ko. Saan ani Corazon ti parakan ka? Idi pa'y lang nga ibagbagak nga da sa bali aka video call na. Ngamanyat inaramid mo. Binali walam laang dagita nga ibagakan ka. Ita, nangibati pa'y iti ubing nga aywanam. Ay managing bubukod da di a tao. Tila ang bagina ti pampanunutan na. Talo atawanan tinapalabas, sipod pinanawan na kadadya ako rason. Talo atawan mutan, asika tinagbalin nga ina ti anak na. Panagkunak, panawanan tapno urnusam ti biyag mo anak ko. Kasano ko mga urnusok, nanang? Idi pa'y lang agdat-daton ni David kan ka. Ha? Makirelasyon na kiti padak ka lalaki, nanang? Ay agtal na ka. Anya apadam alalaki. Di ka man nagbalin nga agraraman. Babae ka, Jen Alin. Oray anyat ar-aramidam. Babae kan tulat ta. Nanang. Nasaya at atao ni David. No iso ti pakiasawaam, awanan ti pagdanagak.
Nanang, Masigurado ka na pintas to ti masakbayam ken kuana, anak ko. ala, agkapi ka pa'y, David. Agyaman ak Jenalyn. Italangin timpla na kiti kapek Kasta talaga. Kayat kati asawan na itang aklonan nakon. Kayat mo ka di, wano saan? Kayat ko lang unay Uray bagbagada alakyan ka. Ay ayatin kalata, tilikodan ti kastakin na taom. Mariknakmat nga roday ta. Kat agyaman ak unay. Tanauray nak, David. Ay ayatin ka nga na talaga, Jenalyn. Ne, nakariingsan ni Ikang. Ni, huwag ngagpaiso. Ikang! Umay ka dito anak ko! Naglambang matan. Managbabain nga minday tang anak ko, David. Wan nga rod. Si kamot tan ti Makdar nga ina, ti anak ni Corazon. Kapilita na. Mano atawanan tinapalabas. Ngam di namot umay bisitaan ti anak nan. Nalipatan nan sana namin pinsan ti anak na. Ay na, maragsak anak launay anak ko. Tay naramid mo ti rumbang. Ay, agyaman ak unay kadagiti pamagbagayo kanyak nanang. Anya nga rodan ti plano yo kin ni David ita. Agkalay sa kayo ka din. Agurnong kami pa'y nanang. Ti may papankin ni Ikang ngay. Okay lang ka di kan kwa na. Nanang, nasayata tao ni David. Napanagnakak day takan kwa na. Kulak tumo ngamin kan ka anak ko. Kayat ko launay ngagbalin a manugang. Tanasingpet kan nagagat ni David. Narabyan ka manen anagawid, Anthony. Anya ka kadi Corazon. Imbagakmat kan ka nga ag-overtime kami ita. Kastamot na ka na yun. Awan pa yin oras mo kanya. Agulimag ka man to ni, nabanugak. Oh, nakaluto ka din. Itay pa ya. Nukas tangaro, dagi dasarkan ta mangantan. Nabisin ako na yan. Agpilis ka nga umuna. Kalpasan na. Sumurot kanton iji kusina. Anya ti plano yo anak ko. Pagadalin nyo ka di pa iti kolehiyo ni Ikang. Nanang, ikarigatan mi apagadalan. Pagadalan mi idadwa. Ni Ikang kanti anak mi kan ni David. Kaasimot ni Ikang no saan mi apagadalan. Ay, kaasimot day ubing. Mano at awanan tinapalabas. Nga maging gaita. Di mo lasarungkaran ng tipudno nga inana. At datayo mata pamilya na nanang. Datayon timang sulnit kadagiti pagkurkurangan ni Corazon. Tapno sana kaasi ni Ikang. Patsa kadumtang tumatla ang tal daw amalagip ni Corazon ti anak na nga impati na kanyak. Kumusta nga iti resulta ti entrance exam mo, Ikang anak ko? Nakapasaak nanang. Naka-applyak mo din iti scholarship ko. Barang mapagasatak. Ay na, congratulations nga ron anak kong. Agyaman nak nanang. Aywan, ni ating ko Rachel. Saan ka di pa yan nagawin? Saan pa'y nga ron? Anda ka no practice da iji pagadalan da anak ko. O sige, tasukunag to iji pagadalan da nanang. Congratulations, anak ko! Naipasam ti board exam mo, Ikang! Congrats anak ko. Agyaman ako unay, nanang. Tatang, ado unay tinaitulong yu kanyak. Agyaman na kiti pa nang ipatag yu kanyak. Manipod basitak. Ada kayo lata ng subsuporta kanyak. Bayat ti pa nagdakkel ko. Didak binaybayan. Uray sana ada kayo tipod no adadakkel ko. Nariknak no kasano ti panang ipatagyo kanyak. Iso nga utang ko ti amin kada kayo. Anyat orasan ngam di ba't agawid di asawa manak ko. Jakmat nga ron maawagan ti imbati na cellphone na nanang. Anya, kat
kasano nga road ang makontak mo nga ay. Ni, ada mo awang nanang. Mabit lang ha. Hello? Asino da ito eh? Hello, Maray! Ni Lauro na daw. Intaray mi ni Pari David dito ospital. Na kami dito emergency. Kala si makit ti tiyan na. Kalingatan. O sige, bye! Nanang, Apay ka no, asino timawag anak ko. mapantay mo di ospital. Itamat lang. Anyat na pasamag ka ni tatang, nanang. Nas ka na maopera ni tatang mo iti kabita na panawan, ikang. Anya, diyak ka muna niya teramidag. Dakkal ti mabayadan, kat awam mo ti dakkal nga urnong mi. Tumulong ak iti magastos, nanang. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, anak ko. Mano ti kasapulan nyo. Ibagayo ti itid ko adagos. Ay na, nakababain pa ikit din kan ka, anak ko. Okay lang kanyak day tananang. Panawon mo tan, tapno bumawi akmat iti ado a sakripisyo yu kanyak. Saldino tinagapwam, korason. Napan ko impacheck up ti anak ta sa dino kumapay. Kunak mo tasakbaya pumanawak kat naplansan ti uniform ko. Nakulang-kulang mo ti badok. Aggurigur nga rod ti anak ta. Diyak maisa parang aramiden day ta. Bambantayak ti anak ta. Dito sumong patpay na. Di mo ka di maawatan timbagak. Impacheck up ko ti anak ta. Taggurigur ka nga rod. Di nagsung-basung bata na kasta. Laglagi pa masakti mang pakpakan kan ka. No kastamot lagayam. Panawan kan. Nalabosan ti kastang aramidam. O diwan. Pumanaw ka no pumanaw ka. Isumit lagayam nga insukat na katim mo ng asawam. Takasta ti ugalim. Awanan ti adu payasaw. Ala, ako kusa maamin na nagamit yung iti anak mo, tapumanaw kayon. Isumat lang awan may tultulong yung kanyak. Padagsin kayo lang kanyak. Kumustan tirik na, David, lakay. Dakal samot ti bayadan tayo niti ospital bakit. Binayadan ni Ikang ti daduma. Anya? Napilitan na ka nangawat iti kwarta. Tawan mo ton pangalaak. Kurang ti urnong tayo lakay. Binaybay anak lata ko man bakit. Di ka kumamatag sao iti kasta Agpaimbag kakit di tapno makaawitan. Sa dino tayo da Rachel kanikang. Ni Rachel, ada klase na ita. Kat nimot Ikang, napanan nagtrabaho. Sigurado nga umay nakasarungkaran intun madamdama day jay. Anya ti ko na ti doktor. Makaawid ka di ti asawa, manak ko. Ma-discharge inton bigat nanang. Ituloy na tagpaimbag diti balay. Nasaya at nga rod no kasta. Rugyak nga roden ti agdalos. Tapno na dalos ti balay amasangputan na. Sige nga rod nanang, tay turog ko manmat. Tani, manual dawon nga awan turog ko. Sige laeng, agin na nakamot anak ko. Siyak pa'y laeng ti makaamo iti trabaho dito'y balay. Ituloy mo tagpaimbag diti balay ko na ti doktor mo, lakay. Agyaman na kitya mo mga asikaso kanyak bakit. Rumbang laang nga asikasuan ka, taasawa ka kat nga rod, David. Ang mga nunatay matan nagitimula kiti garden. Adda ni manong mga asikaso ka dagijay. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam. Nasaya at matngarod no kasta. Sayang dagijay. Sapay dakkel ti gastos tayo iti similya. Ganda dumapay. Inak to bisita no madamdama lakay. Tao po! Ni, Ni. ada tao. Mabit lang lakaya. Inak kita no sino dayjay. Korason, Kumusta kayon? Kumusta ti anak ko? anyat napasamakan ka. Apay akastamot ng tilangam. Kimutong kan ngimisit ka. Daksang gasat. Tanaulpit ti lalaki ang simurutak, Janalyn. Anya, Sapay na kumata mapakawanak iti inaramit ko iti. Amok anadagsan ti nagbasulak. Ngampatsyak ang mapakawanak. nabayagan na napakawan ka, Korason. No kaya't mamakita ni Ikang, awagak, tao may dito'y balay, kalpasan ti duty na. No kasta, saanan nga agnanaad ni Ikang dito
Agab-abang iti kabangi-bang nga ili. Taasidag ngamin ijay tayan ti trabaho na. Kasta gayam. Agtrab-trabaho gayam ti anak ko. Kailiw ko ang makita ti anak ko. O sige, korason. Awagak ni ikang numadamdama. Nakiasawa kamot gayaman. Wen, anda may isa nga anak mi kan ni David. Kat, kumusta nga'y tinakiasawaam? Awan makunak iti asawak. Gaputan na saya tatao ni David. Kinapudno na. Tinulungan nak anang paadal iti anak mo. Agyaman nak iti sakripisyo para iti anak ko. Iti likodan ti dakas nga inaramid ko. Kat impatagyo ti anak ko. Gaputa day ti may parbeng, korason. Ti basol mo kat sana basol ti anak mo. Ado tinagkurangak iti anak ko. Managing bubukudak nga ina. Tila ang pagragsakak ti pinanunot ko iti. Diyak pinanunot ti masakbayan ni ikang. Pinanawak ti anak ko. Kumusta kan ikang anak ko? Nana, Wan siyak daytoy. Kailiw ka una yan anak ko. Sapay la kumata sa anak akagora. kailiw kayo matan. Mano atawan nga inururay ko ti panagsubliyo. Pagbababayak tinaramid ko. Ti panang panaw ko kan kaiti. Ala, lipatan yun dayta, nanang. Di kay kayata sidiran. Ngamin, kap-kap nakaktiimpay da nanang Jenalyn kan tatang David na pamatag kanyak. Namnabsugak iti pamatag manipod kadakwada. Ba nag-apagyamanak launay. Tasaan da ka binaybayan anak ko. Kat awan ti amok apapanan mi. Iso na panunot mi ti agsubli dito'y lugar tayo. Nagsina kami ngaminan iti lalaki anak ki asawa. Naulpit launay ni tatam nga Anthony kanya. Adu atawan nga inan-anusak ti kinaulpit na kanya. Ngamdimtangan ti puntuan na umaak. Iso ang pinanawan min. Alang arod nanang, agnad kayon iti pagababangak nga apartment. Saan pa ngamin analpas ti balay nga ipatpatakder ko. Sige anak ko. Katagyaman ak unay. Tasaan nak akagura anak ko. Ay, anyaman nga tatimasidan. Ibagam na niya ti kayat mo. Tasya kong tagluto manang. Adda ka di pa'y nabati a karne ti baka iti ref. Adda ng basit na ang manang. Kurang akagudo a kilo dayjay. Nala, iso lang arodan ti lutuam. Mayunam itinatang. Ano sam tagluto tanya ngay kada kami mula nga gasawat ag gasgastos iti dahi ti abalay. Agluto ak nga rudan manang. Ala, agawam nga ro tagluto tani, mabisina kon. Ay, kastoy ka din nakanayon lakay. Apay maranaya bakay. Kasanumot ngamin, datalaang taggasgastos iti dahi ti abalay. Awan anak tangam adamat kabsat kan ka nakakapakpakanan ta. Apay nga minasan ngagtrabaho ti kabsat mo. Idi pa'y lapang panggagak nga may na. Di mo mangrik na. Idiritso mga min nga ibagakin ko na. Awan mga sikaso iti anak ko. Kunanan tumanan O di ibagam ada tati makaamo iti anak na. Agabrod kit din. Tapno makatulong mo't di ti balay. Saan mo ta mabalay na data akanayon ti mang palamot kadakwada nga gina. Iso akasaritam taw di kabsat mo. Agkape-kapay manang. Ado'y titinimplak akapim. Ay, agyaman nak. Manang, adda ko maibagakan ka. Uray siya, kada kumamot la kayat ko nga ibagakan ka. Ngam si kapay ti umuna. Anya ti ibagam? Kayat ko kumati agabrod. Tapno makatulong ak kada kayo kinibayaw. Ni, dahi tamot lang kumatibagakan ka. Ay nanas ka nagtrabaho ka. Tasaan mo't mabalin ada kami timang palamot kada kayo iti anak mo itagnanayon. Wan manang. Ngam, okay lang ka din no ibatik niya na kada kayo. Kawan da kami iti asawak ti makamo iti anak mo.
Ikuyog mi ija palengke no awan klase na. Agyaman nak manang. Apay, adda mo mapag-applya maya. Tanawan, ibirukan ka. Adan nakasaritak na agency manang. Nay kaagawa nga ruti mangilakat ka dagiti papeles mo Tapno maka-abroad ka matan, Mildred. Apay panawan nak ngay nanang. Para iti masakbayam ti aramida kanak ko. Asino nga ruti mang itulod ka na kiji pagadalan no awan ka. Kan mang supon kanyak. At dadaan tim Elisa ken uncle mo Robin. Diyak kayat. Da kami timang itulod kan kay di pagadalan niya na. Ala, tumakdar ka di tatagrubbat tayon. Anan anak, saan ka pa'y laang maitulod ita? Tada na patig alakad ko. Diyak kayat nanang. Yana, may sa kumalaang tisaw. Tumakdar ka di tantan Mapadan ti oras. Agla ko kami pa kanya angkal mo ije pala yung kenton madamdama. Nakaturog niya naman ang agrubuan na kon. Nala, aganad ka iti pa nagbiyahem. Di mo liplipatan tinagsaritaan ta Wan manang, agpaw itak to apaman ang maalak ti sweldo. Basta da kayo kumati makaamo iti anak ko Di ko mabaybayan. Wen, amok daytan. Sana masapul nga ulit-ulitam nga ibagbaga. Apay, anyat pagkungkunaam kada kami. Di mi ammo tararamidan me. Kaslama ditirik na kamang panaw iti anak ko. Awan rumba nga pagdanagam. Saan nga agbisin ti anak mo, kabayatan ti kaadda na iti pudermi nga agasawa. Agyaman no kasta manang. Ala, agrubatak nga rudan. Amangan no makariing niya na. Kat agsangit no makita na ti ipapanaw ko. Addaak man nandito'y tambayan dagiti padak a Pilipino. Agrara na kami dito'y tunggal day off me. Mildred, Ha? Jimmy? kung naktupay ka ta si Kareta. Itay pa alas-lasinan ka. Dandan hindi ka nabigbig Dakkel tinagbaliwam Nakutong kay di high school tayo. Ngamlimok magkamatan. Gagangay nan saan umapanon ti edad. Nabayag kan samatan dito'y abroad. Medyo. Nasurok alima atawan ko dito yan. Si Kangay. Awan pa'y makatawon ko. 6 months ko pa'y laang dito Jimmy. Kasta ka di. Jack niya na maamakita ka man Kat dito'y pa'y abroad. Aywan, ada ginatang ko itay amerienda. Oh, atoy. Sana makanti ka sa pulak. No di ka ti FB account mo kuma. Sa anak namin nga active ka na yun iti social media. Man-manulaing. Ngamit paragkunak. Active akon ka na yun. No maalak lakit iti FB account mo. Anya? Kat, anya ngay. Nagpauitan, jay kabsat mo. Inton sumaro no alawas kanupay lakay. Nagbayagan ngay, kat na'y kasapulan tayon ti kwarta. Saan kanupay mo nagsweldo? Siguraduan na nga rod nga agpauit adagos no makaswil daw. Wen, amo na daytan. Tadata ka nga ron ti mga asikaso iti anak na. Naibusan ti allowance ko, Auntie Elisa. Kanya nga ron ti maramidak no naibusan. Kuna nga min ni nanang abumuludak pay lakada kayo. Bayadan nanto kano. Ay na, ano sampay laang tane awam matpawit jainam. Mabalin ka di ang mga laak-laangan iti sabaan na lingta. Ta iso ti balon ko iji pagadalan, Auntie. Mga laka nga may salang Di mo manan ibusan, tanay. Awan makukwarta tayo. Uray tadadak kala sa badagi jay. Wen, Auntie. At dahil may nagsingir itay iji pwesto, bakit? Asino? Ninana si Mang. Agrekreklamo ta saan kanupay anabayadan tinateng na kat 5 bulan ang tinapalabas. Talaga mo, dadya, bakit? Di makauray mo. So, nakaungita kita Anya nga tanong sardeng tan tinegosyo ta bakit?
Ay isa na mabalin. Bayadan ta pa'y nga umuna dagiti utang ta. Sigurado akamaton datan o itarayan ta. Madamot ti ipawpawit ni Mildred a kwarta. Isulangan ti ibayan ta. Itan niya pala agapong agbampannog tangag trabaho ngay. Agyaman tinaklon nakmatlangan, Mildred. Wan, Jimmy, makatawanan nga agdat-daton ka kanya. Panag ko na, kat panawanan tapno aklonan ka. Kasano? Agawid ka itaatawan? Wan, agbakasyon na, Jimmy. Sika ngay? Agawid akmatan iti mabiit. Diya ako nagsubli dito abroad. Taag negosyo akon. Kamaudyanan na. Nakabayad tamutlangan iti utang tabakag. Naimbag ko nam tadempaw itchikabsat ko. Kastoy gayam tirik na. No, adna may pawpaw ita kwarta. Kat anya ngayon ti sumaron na ayornungan talakay. No ngay lugan man. Sige, ibagak nga ron iti kabsat ko tayo renyo na ti kontrata na. Wait. Sana mabalin nga agawid ni Mildred. Tanay, awan pailat lugan ta. Lakay, kasanungay. Agawid mo kanon ni Mildred inton umay abulan. Anya? Kan, adama gaya man nobyo na. Kadwa na kanong agawid tayam amo na kadata. No kasta makiasawa manan. Diyak amo ano niya ti plano na matitibiyag na. Makiasawa man siguro na. Kat inton masikugan, itarayan damanan. Natangken ti ulo na talaga. Saan ngagnak-nakam? Kano laang idi high school kayo kin ni Jimmy anya balasan ko. Wan nga rod, nana. Nagpartak ti panaglabas ti Aldaw. Bumakbakit matanda tao. Kat, adda ka di pa'y plano ngagsubli jay abroad. Wan ko mga rod, nana. No kayat mo. Di oray agnauden ti anak mo dito'y balay. Tapno at damot kadkadwak. Awan mo't ngamin ti apukok. Ha? Di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak mo. Sige, nana. Pagsaritaan minto kini Jimmy ti may papan iti day taabanag. Ni Jimmy matakadwa Mildred. Iso tinobyok manang. Anya? Kinapudno na, ijay abroad tinagkitaan mi. Anya? Wan manang, ngam saanin nga agsubli ijay abroad. Kat si Kangay. Anya ti planom. Agsubli aklat na manang. Urnusak lang ang dagiti papeles ni Yana. Ha? Papeles nga? Ag-transfer ni Yana iti pagadalan. Agnaid iti ayanda Jimmy manang. Anya? Manipod ita. Dito yan ti balay mo, Yana, wan. Wen Lola. Balay ni Uncle mo, Jimmy, da ito'y. Iso a balay mo matan tamay kadwan nga amam ti anak ko. Agyaman nak welcome diti balayo, Lola. Di ka matanagan. Tanood da ka manan iti abroad. Saan mi abaybay ang ti anak mo? Agyamanak Jimmy. Di ka madanagan. Taagawid akton kalpasan ti sumaruno a kontrata. Sige, sikat ti makaam mo. Tapno agdeden na tayon, kalpasan ti kalaysatan to. Natang manen ti masida. Awan karne. Ay kataganos ka, alakay. Awan nga rod maramidan tayo. Awan mo't dyan negosyo ta. Kanawanan namnamaan ta nga ipawit ni Mildred. No apay ngamin ngay manugot ka ngagnaad ti kanakam iti ayan ti nobyo na. Awanan isunan ti mairano di ti sweldo di kamsat mo. Tapos siyempre, anday jayan ti anak na. Jak nga rod na lapdan. Jak kumakayat angam nagpilit damot. Masapol nga agsubli di ka anakam di ti balay, Elisa. Umay kuyawid ni Yana, Jimmy. Ha? Apay manang? Kaanakak ni Yana. Dakdakkel ti karbangak iti kaanakak ngamda kayo. Nagsaritaan min ka ni Mildred day tamanang. Auntie, adda kayo magkayam. Wen, tao may kayawid kaanakan.
Agawid tanwan? Dito yan ti pag naadak, anti. Anya, delikado ka ditoy. Saan da ka kabkabagyan ditoy? Amangan man niya ti mapasamak kan ka. Nasingpat mat da Uncle Jimmy kan lola lagring, anti. Iso sorry. Jak sumurot ka da kayo. Ayan nga ini Yana. Di mo matkadwa bakit? Di na mangarod kaya ti sumurot kanyak. Awagam di kabsat mo. Ibagam nga amangan nugun dawayan ni Jimmy ti anak na. Naglagi po na ababae di anak na kan napintas. Aywanan niya. Ha? Madlaw mo nga minasa na mapagtalkan ti panagrupro pa da dya Jimmy. Mildred, awan kas ta agsakbay. Di mo lam mo. Napintas di anak mo. Ang mga numasulisog ni Jimmy. Kat pagaramidan na iti sana may parbang tanak mo. Nasaya at atao ni Jimmy manang. Di na maarami tikas na. Kan may isa, kadwa namot ni nanang na. Apay di kagbuybuy ay tinios. Nagado ti ubing nga magunggon dawayan ita. Delikado itan ti panawon, Mildred. Manang, Isong agpanunod ka na imbaga. Pagawid mo niya na dito'y balay. Nakaawag ka mat Mildred. mabalin ka din nga itulod mo pa'y lang niya na iti ayandama ng Elisa, Jimmy. Ha? Apay ka di. Nasayat man ti kasasaad ni Ana dito balay. Dudi mo kaya't, ibaga kinimanang taiso ti umay mangyawid iti anak ko. Anya. Ita talag sublimanan ni Ana dito balay. Doon kandun niya tamanan bakit. Wan sana naparikot ti makan. Tadatamanan ti pangipaw itan ti kabsat ko iti kwarta. Naku nampay. Ay, rumwara ko tay nakalaan ti pawit ni Mildred. O sige, gumatang kanto nga ron iti naimas ama sida ha. Wan automatic daytan, lakay. Yan na, umasidag ka man kanyak. Ha? Apay ka di, uncle? Agtugaw kay ti abay ko. Apay ka di. Aramidak ngamin ti homework ko. Saan man na natangkan ti ulom? Naimbagak na umasidag ka, nawatam. Ha? Apay akas takamat ka, uncle? Nagpintas ka, Yana. Bayat ti panagdakkel mo. Ad-adda alumaplapsat ka. Umay ka. Pangasim, uncle. Ibatam timag. Ibatan na. Ditakan! Yana! Masapula may tarayak ni uncle. Ni, sa dino tayan ni Ana, lakay? Diyan mo. Sandalang mat di tayo. Awan nga rod. Mga nagtalawon Itan niya kumaga pong agtalaw ngay. Inong tamaya, wanwan niya. Saan? Itan niya kumaga po. Dinakman pagatapan iti sana nasaya at Elisa. Anyat napasamakan ka, apo. Ni Uncle Robin, Lola. Apay, anyat inaramid na kan ka. Dandani nagginundawayan. Anya. Ay na, masapol ang maamuan ti inamday toy. Pagawidan niyo kuman ni nanang ko, Lola. Pangasyo. Sige, apo. Taibagakan ni uncle mo at Jimmy. Taawagan na ni nanang mo. Ayan ti asawang manang. Ni, adakan, Mildred? Simbangput ka magaya man. Ayan ti asawang kunak. Awan ng puso. Kasanun no nagbaligi anang gundaway iti anak ko. Elisa, bakit? Asino ti... Mildred? Ipag. Inong panak mo tala. Mildred, ading ko. Pakawanam ko man ta asawak. Saan ko ngayon gagaral ti amin, Mildred? Oresyak. Diyan mo, no apayan naaramid ko ti kasjay. Nakainoma kami ni De. Uray anyaw pa iti bagbagam. Ituloy ko ti darom kontraken ka.
Ah, Pagsasaritaan tayo kung may tinasaya at dahito yung ading ko. Awan mo't sabsabali kada tayo. Day takad nga rod manang. Awan sabsabali kada tayo. Ngam apay anaaramid ti asawam ti kasjay iti anak ko. Oray, tahasan mo't ang nagbaligi ading ko. Nagbaligi man kansaan. Agpadalat taday tamanang. Kat pang-asim tadi mo kanunungan ti aramid ti asawam. Nagtalakak kada kayo. Ngam anya ti inaramid yo. pasensya kan Mildred. Pakawaran na ko ma. Pangaasim ading ko. Di mo patuluyan ti agdarom. Kasanuak laangan awan ti asawak. Amumot nga awan anak mi. Lading itak manang. Ngam nakaikadang akon. Agdarumak. Papanan tayo nga rudan lakay. Papapanawon na tayo umutin ta aking balay dito pag-ababangan tayo. Saan da ka nun apaabangan ti balay da? Problema nga ron sa dino ti papanan tayo, Linda. Sapay basit di balay me. Kan adutan nga gnana di jay. Tadamat nga rudan pamilya dagiti kakabsat ko. Ay, kapilitan nga agawid tayo na iji probinsya lakay. Agawid tayo na iji balay dananang. Umanugot nga taninanang Linda. Wen, kasaritak to. Kapilitan nga ron nga transfertan natin anak tayo iji lugar mi lakay. O na. Pasensya ka na. Naikatak mo't ngamin na iti trabaho. Napay mo't ngamin asyak pa'y tinapili ang naikat. Iti nagbawas na iti trabahador ya kumpanyami. Ay, ala sana balen. Anya nga ikat di mo nagayatan dayta. Agsapol kan tulangan ay ti pakipurdiya mi jay lugar mi boying. Oy, Linda, bakit? Ora niya klase ti trabaho ditan. Basta nadalos, sirkak. Tapno saan tayong agbisin itanak ta. Nagpawit ka din ni Papak, Lola. Wen apo. Gamjak inroar amin ijay bangko. Tamangan numagastos manen iti awan kaes-es kan na abanag. Hadon samat ang dekwar tayo di bangko, Lola. Binulan nga gipawit ni Papa manipod abroad. Di binulan mat nga the savings tayo. Adumat ti paggastusan ta apo. Iso abas sitla ti urnong ta. Oho, imposible ah. Amang nulas-lastugan nak, Lola. Ni, saan apo? Ikanak nga ro di ti kwarta. Tagumatang kiti baro pantalon kan sapatos ko. Di mo't kagat-gatang ta iti gamit mo idinapan alawas. Awanan dagi jay. Nauma akon. Isungin lako kun, Lola. Anya? Sige nga rod. Alaamon tay inruar ko itay agsapa apo. Di ka mabalin apaayon. Gapot talab na lab ka unay. Eugene apo. Naimbag nga orasyon nanang. Naimbag nga orasyon, anang. Agmano at. Nay, pabigla-bigla kayo mat nga umay, Linda. Nakalagip kayo man na pimasyar. Agmano ak, Lola? Malasum ra kayon. Ne, nagdadakkel mo't dagita bagyo. Kan aguray kayo. Gamit yun sabay dagijay at daijerwar. Ay, uwan nanang. Apay, mano nga aldaw yung nga umyan dito'y balay, Linda. Agbayag kay samo dito'y. Bakasyonan aya dagiti ubing. Kwa, pinapanaw da kami nga minan iti sigod da pag-abangan minanang. Tasandan nga ipaabang. Iso na panunot mi ti umag na udan diti probinsya. Anya? Lola, sa dino ti ayan ni Insan Eugene? Remuar, adda inatendaran na apasken. Ay, kasta ka di, Lola. Ay, nanang, napanan ni tatang. Aday jay likod anak ko, agin indayon. Napariir ka nung amin ti angin ni jay. Ala, mapan ka ni itayan na, tapno maanginan ka mat. Ngam ne, di yu paglubunan di indayo na. Di yu parigatan, tamangan numadadaal. Pagin indayunan ni Eugene day jay. Sapay naglulukmag kayo. Ay, when, Lola? Kasano nga rodan ti panagadal ti anak yo. No agnaad kayon dito'y, Linda.
I-transfer min aditoy, nanang. Kat, di asawam ngay. Awan trabaho na. Kasano kayo ngayon no awan trabaho na? Ay, agsapol iti pakipordiyaan na dito'y lugar tayo, nanang. Kat kasanon no awan pakipurdiyaan na. Alangan asyak timang pakan kada kayo. Ha? Saan aga po tada ipaw-paw itjay ama ni Eugene. Kat namnamaan yung matan nga ado ti kwarta mi, Linda. Tane, kababain mo't kin ni Gregorio. Tane, adamot sa bali a pamilya na suportaran na. No kasta, nangasawan ni Bayaw Gregorio, nanang. Nabayagan at dapay duwa nga anak dan. Manipod na tay day ti kapsat mo nga asawa na. Saanan ang nagsarday ang nagpauit iti para kini Eugene. Ngem idi nangasawan, medyo naksayan ti ipawpawit na. Banag ang maawatak. Tanya ngay, kat pamilya na mga ruday jay. Nanang, Iso abaga am di asawam, tasaan nga agsadot-sadot. No kasapulan nga agabrod, pagabrod mon, tapno makaurnong kayo adagos, kat makabalay kayo matan. Nasakit ti ulo, Lola. Ha, ay sus, nabartag ka manan, apo. Kat nangan ka ka din. Nabsugang ni ti pulutan, Lola. Nasakit ti rusok ko. Napgas. Yan, bakwarak, Lola. Ay na, mabiit lang ang apok. Taalaag di palanggana. Dalasam, Lola. Nasakit ti tiyan ko. Maulawag. Sige, sige, mabiit lang ang arod. Linda, bakit? Nabartak mo di ka anak ka masimang bad. ay, wan nga rod Nagubing pa'y laang nasumok na gaya man ti tumimtim iti arak. Kasta unay apa na nga si kaso ni nananggan ko, ana. Linabaran na, sana sinukatan. Wan nga rod, kasla matartaran tapay itay ang mga sa asikaso kan ni Eugene. Panawan nak dito ko lang. Ni, bugbugkawan na mo ni nanang. Naglokon, apay nga yakas jay. Payman, Baybayam lang, bakit? Nubagbagaam. Inton saanan ang nabartak. Tama nga nun, adang agwal anong sermonam ang nabartak. ay, madila nga mintirik na kamakangag iti kasta. Bugbugkawan nakit din ni nanang. Anda kayo maggaya man, ti. When Eugene, narabyan ka matasimang patidikal man. Nabartag ka pa'y. Kalpasan na, bugbugkawam ni nanang. Ha? Madi ati kasta ka anakan. Di mo bugbugkawan ni lolam ata madi. Masakitan mo't Ala, Eugene apo, ingkagdigusan. Taamangan nulumami is jay indadang ko apagdigos mo. Wala. Di ka man agpakalaing amangong unget ijay apokok si Kalinda. Jak ungong tananang, bagbaga aklaeng. Tane, madi tinangag ko kan kuana idirabi Bugbugkawan na kayo matan. Di yu itulo ka kasta teramidan na kada kayo Numasair tirik na ni Eugene, basol mo, Linda. Ha? Apay, si kaya tinang padakil kan kuana. Tako na mitlan asino kan amang sersermon kan kuana. Nanang, Bayam asyak ti mang disiplina kan kuana. Tasyak ti akin kargo kan kuana, Linda. Sensitive nga men ni Eugene. Basit lamang na, masair tirik na na. Iso abay bayam, kabaelak a disiplinaan jay apo. Selvi, anyat kukuam di tasango ti computer ni Eugene. Apay anak katugaw ka dita. ay, awan lola. Jacqueline katanti computer na. Nagtugawak laang dito hindi pilid at tugawan na. Kankit kita aklang ti computer ni Eugene, lola. Di mo pa kibiyangan dagita Kandi ka agtugaw dita. Tamangan numadadaal. Ha? Agungat dayjay numadadaal dayta. Kandi na kayat nga adda makibibiyang kadagiti gamit na. Arumwar ka man ngamin dito'y silad na. Apay ngamin ayang adda ka dito'y. Sige nga rod, lola. Sorry. Ingka kidi agdalos ijay kusina. Agwalis ka ijay ruwar no iso. Tumulong kayo iti trabaho dito'y balay.
Tapno at da serbiyong agnanaod ditoy. Sylvie, igatangan nakman iti sunal ko, Gistor. Ha? Agsunsunal ka, insan? Ala, madi iti salon at ti kasta. Nagubingan ka nga agsunsunal. Nakairwama kong tikasta. Alagi din, ingka gumatang, taglaladutak na wan sunal ko. Pati arak, grabe kamot nga ginunggayam. Nagmayat to pa. Mayat, no mapadasan tayo amin da kita. Tapno ma-enjoy tayo, ti kinagtutubo tayo. Isa siga, tuladan nakid di mo. Tapno ma-enjoy mo tagbiag. Manchak, insan. Kan may sa agungat dana ng kantatang. Kaasi ka mo. Taadda mangungat kan ka. Ngam siya, awan mangungat kan niya. Iso maaramid ko amin nakayat ko. Ngam kita, ang mga numasubraam, katanyapay ti mapasamag kan ka, Eugene. Awan, anya ko mangay. Mayat kit di Enjoy life talaga. Nala, igatangan na kon, Sylvie. Darasam. Oh, at ititangdan ko na pa nagkabit hidya kalsada, bakit? Ay, apag-isong. Aginroll ta anak ta inton o may alawas. Gumatang iti kagawaan na iti pagadalan. Alang nga, Lord. Ano saan tayo pala no niya tiyadda? Tani, awan pa'y matmaster ka na permanente trabaho. Pa-extra pailaan ita. Wen, adan tulat talakay. No da kwartayo. Mangted kayo mata iti paggatang iti pagas. Tani, awan kwarta kon. Mababain akon ngagdaw-dawat kini Gregorio. Kene, para kini Eugene nga anak na tititid na kwarta. Sige, alain yung tinabat-bate akwartak nanang. At toy, 500 laang? Umanay ayamat na ita. Makik-extra pay lang amin ni Boyeng iti trabaho, nanang. Iso nga agiin nanos tay pay laang, Naimbaglan no makasapul iti permanente at trabaho na. Nakurang kayo ngamin iti diskarte. Makitinulong kamot ngamin nga agtrabaho, Linda. Tapno dua kayong agsweldo. Saanan nga uso ita ti housewife. Pati asawa babae ita kat agtrabahon. Manmanon ti bakitam a housewife ita. Nadisdiskarte pa'y kit di ati babae itan. Kaadwan na. bumawi kami to no makasapulak iti napimpintas basit at trabaho, nanang. Marigatan dagiti dadakkel mo amang padal kan ka. Iso adi kan agkolehyo. Wen nga rod, Lola. Kaya't ko kumapit ti makalpas iti panagadal ko. Di mo ipapilit no talaga adiyo kabailan. Di kagbalin nga agraraman, Sylvie. Ha? Naimbag pa'y ni Eugene nga agadal. Ta talagang adda pagadal na. Tadaket nga rod ti ama namang supsuportar kan kwa na. Wen nga rod, Lola. Nakapapal ti kasinsin ko. Adda pagadal na ngam di namat kaya tag-eskwela. Di na pa'y inturpos ti high school. Uray saan ang makadal ni Eugene. Tadda jay ama namang tulong kan kwa na. Ngam si ka ngay, kurang iti diskarte di amam. Iso atulungam dagiti dadakkel mo. Agtrabaho ka din, tapno agsweldo kan, kat makatulong kamatan iti magastos dito'y balay. Narigat mo't no siyak amin. Tangay 20 matan titawan ko, nanang. Agtrabaho akon. Ada pang isirkan tigayim ko kanyak. Pagtagilakwan iti cellphone accessories, nanang. Ikarigatan da ka pagadalan, anak ko. Da kami tagtrabaho tapno makaturpos ka. Amok tirigat yung kan ni tatang, nanang. Diyak kayat nga agrigat kayo. Nga agproblema kayo iti kwarta pagadal ko. Isong agsardengak pailaang. Agtrabaho ak. Tanadan ton kwarta di aginrolak ton. Kasaritam tong arod ni tatang mo Tapanag ko nak, di nakapalubusan day jay. Tati kayat na, agtuloy kang agiskwela, anak ko. Tulungan da ka amang kumbinser ka ni tatang anang. Please. Nagkapuam, apok. Apay nga itakalaang asumangpot. Manungal daw at ikanagawawid. Ikanda kiti kwarta, Lola. Ayan timpaw itamak. An-an mo ti kwarta. Inikan kamot idi na panalawas.
Dakkel pa'y agatan di intad ko kan ka. Kanda ko no saan? Ay na, di makil dagiti mata na. Kasladyar na timang kabil kanyak. Ayan ti kwarta ko na. Wan, mabita ang taikan ka. Inak mga laijay silid, apo. Eugene, adda sa bala madmadlaw mikan ka. Pasaray maikulkulang ka. Kan kanayon nga awan ka dito balay. Sano sumangpet ka? Kasla ka malugluganan. Nagalas ti isawsawang mo kanilolam. Apay ayaman nakibiyang kante. Nalipatan yung samot na makingigyan kayo lang dito'y balay mi ni Lola. Panangisa kitar aramidak. Sana pan nakibiyang Eugene. Pangaasim, liklikam ti bisyo. Kita man talangam, nagkutong kan niya. Di kan samot ngamin matmaturugan. Kita man dagita matam. Kasla rumwaran dagiti bukal-bukal na gapoy ti kinakutong mo. Awan bibiyang nyo kanyak. Agdaw-daw ta kaya ti kwartakin ka. Libren to pa itikan ka ninyo dito'y balay. Ta kwarta ti amak ti gasgastusan tayo dito'y. No, adda pa kay ekstra ni uncle mo, makagatang kami mo't ititaraon. Ganda duma pa yung masapsapol dito'y balay. Manumot laday tangay. Nagpasit. Di kay pa lang amin pumanaw. Imbes ng awan makibibiyang kanyak. Ngam simangpet kayo dito'y balay aman nakibiyang. Nanang, bagbagaan nyo man ni Eugene. Sa balin tinasumok na. Anyat problema maya kini Eugene. Saan na kayo mat apakibibiyangan na? Nanang, tubngaren nyo kung matimading aramidan na. Di pa nagbisbisyo na. Saanin agaraw ti normal at tao ti garaw na no daduma. Jay anak yo laang ti pakibiyangan nyo. Sumanao kayo. Hinton kuan, jay anak yo tinasikugan abalasan. Ha? Pananginsulto ti kastang aramidam. Kasladyak amo ti mang disiplina iti kastang ay bagbagam. Sana kasta nanang, ngam sa baling arot ti ugali ni Eugene. Kabalan na kayo pa yan nabugkawan. Nairwama kon. Style na lang dayta. Ngampat-pat ganak dayjay nga apo ko. Kan pat-pat gak matunay. O anya, naka-enroll kan, Selvi? Wen, Glory. Ngam, madanaganak. Ang mga no tsak kabailan nga igiddan ti panagadal ko bayat ti panagtrabaho. Kabailan ta, friend. Saan tamot a full load iti subjects ta? Sa bagay matkindi Isu na lang ta mabayag sa ta makagraduar tabas titilod nga inalata. Saan abali tinapatag, makalpas ta. Di tanto mapupuutan dayta, Selvi. Kat, amo ka di dagiti dadakkel mo ti panag self-supporting mo? Saan, Glory? Ala, agpada ta. Uray siya, jakmat imbagbaga. Takayat ko ida a sorpresaan. Ingkay maturugan nanang, rabi iuna yan. Hijak makaturog. Pampanunutag jay apo ko. Sino nga po ko yun, nanang? Kat ni Eugene asino pa'y kuma. Ha? Madanagan manualawasan a dinagawa-awid. Di na pa'y ibag ano sa dino ti ayan na ita. Ay makapadanag talaga. Kasanun no dadakas ang mapasamak kankwan. Alahin kay maturugan. Tama apektaran ti salon at yu iti kanayo na panagpuyat yu. Sa pulen tayo kuman ni Eugene. Pangaasi yu, Linda. Linda, bakit? Kita ang dati yan upload da iti social media. Ni Eugene mo tayo. Apay nga ka sa titsuranan. Ipanpanawagan ta no asino takin kabagyan kan kwa na. Tamapukpukaw kano ti lumbong ti panunot na. Agpatpating na kano ti kalkalasada bakit? Ay sus, ala, kuntakan tayo man day tanang ipos. Tapno masukon tayo ni Eugene. Nuko na yung alayan nyo. Fight! Dil na dil! Eugene ako. Anyat na pasamakan ka, anak ko. Nanang, naigumon ni Eugene iti may parit nga agas. Isu akas na tinagbanagan nan. Kasanong ay daytoy.
Maagasan pa'y nga tatoy ka anak kam, Linda. Ipaagas tayo ang awammat kwarta mi nanang. Sapay nabayagan asaan ang nagpawpaw iti ama ni Eugene. Tanaadaan ka no iti sakit. Iso asaanan ang makatrabaho. Anya? Ni Selving ay, di matagtrab-trabaho ijay syudad. Amang ano at madiskitaran na ijay akwarta. Awan mat nga ron maipawpawit na kwarta nanang. Anya, nabayagan nga agtrab-trabaho ijay. Awan pa'y impawit na. Basit siguro ti sweldo na ijay Di pa'y nagawawi doon tamakumikum ka no. Amang ano nakiasawa mo ton. Ngam inlimod na laang. Ay, saan mat siguro nanang? Papanan nyo, Linda. Inawagan ta kami ti anak mi nanang. Mapan kami kano ijay syudad. Anya't aramitan nyo ijay. Jakman mo. Di mo timbagan ni Sylvie. Basta kunana amapan kami ijay. Ikuyog da kayo kumata imbilin ni Sylvie ti panang ikuyog mi kada kayo. Ngamawan mat kadwa ni Eugene diti balay. Huwan nga rod. Jak babali na panawan. Tamang ano pumanaw manen. Kat agwalang-walang manen. Ala, da kami latangarudan ti mapan ijay syudad nanang. Anya ti kaya tasawan da ito'y Sylvie, anak ko. Apay nga datayo diti pagadalan. Kan apay akasta ti suot mo, anak ko. Isagot ko kada kayo ti baligik nanang. Tatang. Anya. Nag-self-supporti nga iso anak kaadalak nanang. Tatang. Katjak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Ay nanak ko aya. Diyak ninamnama ang maisakan mo siksika ti panagadal mo. Ay na, kablangon na ka na natunoy mong darapapo, anak ko. Congratulations, anak ko. Agyaman nak nanang. Tatang. Ang magnanakaw ay ugali yan. Nasa iyo kung magnanakaw ka o hindi. Eugene, apo, mangan kanwan. Inggawan ka ni Tikanam. Let's go sa makakatulong sa pag-unlad. That is the best weekend daw. Eugene, mangan kan kunak. Apay ngagsipat ka ngay, apo. Lola! Ala, saan na nasayati ka stadyar ti kasinsin ko? Dangran na kayo matan. Huwan nga ron, apo. Kanayon nakakabilan no kumaro. Ipaagas tayo ni Eugene, Lola. Ha? Awan mat kwartak, apo. Saanan nga agpaw-paw iti abana. Nabayagan, tagsakitan. Siyak ti makaamo iti magastos, Lola. Adto dagiti vitamins yu, Lola. Kandag iti agas yu. Nagatang ko aminan. Agyamanak, apo. Itataadan iti pagagasan ni Eugene na kasinsin ko, agina na kayo matan. Kat ikan yu matan iti importansya ti salon at yu. Agyamanak, selfie. Nagsayaat ka nga, apo ko. Talaga pinadakkel na ka, dagiti dadakkel mo nasayaat. Tadi mo amo dagibalas. Asino ko matibalsak, Lola? Siyak alolam Tadi ka man la tinultulungan na pulos. Ultimo pa nang ipatag. Jakim pariknakan ka. Taim pa may sakti atensyon ko kini Eugene na kasinsin mo. Ba nagapagbababawiyak. Ngamin at napapaborito nga po ko. Saan gaya manasaya at tikas jay nga ugali. Ala, di kayon agsangit, Lola. Agragsak kayo kiti. Tama ipaagasan ni Eugene.
Bareng agimbagan, katagbalbali umatan. Basta siyak, napatid kayo lata kanya kalolak. Saan kayo abaybayan kadananang kantatang ko?